Luka Sitin Silata halaman 10. Amalia kedongan saulari kasih 5 ulang tahun marhite nama jalo pasu-pasu Tuhani madongani amina marhite haso sorang di leon pinopa
Paso-paso ang dua dawat kolong ng tahalason ditikyo. Mauliane maalibaja. Borhat mahita lawang katidakon dengan basa ni Tuhan. Jalak kau menang, jalak kau mah. Satu nang sa. Siam. Roma Barboru.
hati ujung ningong ki hacit nang sorang rapi tamanau rap say rap pau dohoto marsia cuan marsia minan airo nasai ku parsita anjua wito siang dia kapambahen aki nasorengan anjua wito siang dia kapambahen aki nasorengan holong niro haki tuho hasi aku say hoto holoki hugor gado di bagas rohaki rapi tamanau rap say rapa dohoto marsia juan marsia minan airo nasai ku parsita anjua wito kapambahen aki nasorengan anjua wito siang dia kapambahen aki nasorengan holong niro haki tuho hasi aku say hoto holoki hugor gado di bagas rohaki holong niro haki tuho hasi aku say hoto holoki hugor gado di bagas rohaki hugor gado bagas rohaki Dia mula tulang nami, bargada mani. Romamu raja nami. Sodi dan bula-bula di Minum. bagas nami. Tak jauh. Tunggu mama, friend. Iya. Ada yang mau bilang lagi.
Ready betul tu suka betul. Tu bukan mahu diri. Tahun lima, Raja Nami, tulang. Tulang. Kalau tulang kan tong kalahima. Bulu-bulu tu rumah. Sahabat siap bisa. Mana seorang ini? Tahun lima di ulang Nami. Kami lebih. Marhite di jauh-jauhmu, jong-jong kami noaing, di poguni halaman muna, namar sangap, namar jualon. Di naman hukum mahami, marhite di jauh-jauh muna, asa di luar dolak kakna, di bagasan donggo unona, dia mahatana, dia mana ni dona, takas mahamu marboboa. Di Bartikanon, di Pangulian nami, di Gokondo Juju nami, namar hite di Arisadarion, ngomong jalo pasu-pasu parsaripeon, ima di anak nami do parman nami, siap bagas joron itu hatta, marhite na posonai. Jadi peraja nami, di patu pahami do, uli ni halasan ni rohanami, nalas rohanami Arisadarion nungadapot tarpasu-pasu parsaripeon. Jadi ala nido raja nami asa buhay hamuma uloton ipasatay mato hamu di hamu pangulan niro nami. Naking tutu nungarak mangudurhor kita anak do boru ni huriay itu bagas dorona ima nama dalo sakramen perdonga saripeon di bagas doroi marhite na posona laos di pagwa hamu nakil laos sadari ma pada lalu muna di nama dalo doh mangalian adat nagok hobar tu habata kotai las di otak kamu hami di sopang udah diuria iman alama buhai ulota pala sadarion las madoro rohan hami madaloi udalo hami mado degan 500 ton. Barita nauli na sinurat ni si Matius Bidu-bidu di ayat 24 saat 20 sia songonon ma hidup. Asa nau bigi hataki jala diulahon si patudo somai tuhalak na marroha na paulihon bagasna di atas batu mamak. Ia ropeu dan potir mangalak tak petak kuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dang marupak ai batu mamak do hau jahanna. Alai nau bigi hataki hape dang diulahon ima si patudoson tuhalak naoto na paulihon bagasna di atas ni rihit dungi Roma udan potir mangalak tak ma takuju purma dohot haba-haba manodong bagasi gabi marupak ma pola tung marumsok. Jadi dungi sidung di hatangon Yesus akka hatawodek tar hatotong ma akka natoropi ubigi pudanay ay namarsahala do pangajaryonna dinasida ndada songon pamudayon ni akka siboto surat songonima barita nauli ditikyon. Kita di bagasan guarnya madohot anak dohot to di porbadia
Toktok do pasahaton nami sob badohot hamuliation ni rohanami tuho ali Tuhan. Disiala dinggan dibasam na toktok ku calohami sahatu sadarion. Didongani cala di pargogoi hohami ali Tuhan. Mangulahon akka ulon nami. Marpunguhami ali Tuhan di bagasan las ni roha. Di bagasan ari sadarion. Dohot boru ni huriami. Sayang giat maali Tuhan keluarga nong di pahotto di bagasan huriami. Marsi hohot nasida di bagasan holong ni roha. Di paosak nasida rumah tangga nasida di atas batu mamak. Imaha porsiaon pakirimon nang holong ni rohai. Sayang giat maali Tuhan keluarga na ibaron gabe keluarga namarlas ni roha. Keluarga nabadia. Keluarga sibuan hasonangan hatuau di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang huriami. Sahat kami mai marhide Kristus Tuhan nami. Amin. Di bagasan gornya ama dohot anak dohot tod di purbadia. Amin. Boleh ate mari tuat boleh ate nang dimuat di bertikienon ala nang manotor mahami atong pagmusik nami. Juga nama adu-aduhon tu amat debata anak debata tu di Purbadia adu-aduhon damang adu-aduhon mamuse tuaka suruh-suruhan ala nabadia adu-aduhon. Mulai ate nunga dia dua damang adong hataninya cuti nama dok asa bermula gabe bermula horas tidak nanti dua siajur mula topa pasirangan nyaik perdomon ni hosa sobani nama duma sobani nopa ai de batal nama muka asal matua ita jolma sudah kita martua jis nong gabe jolma sahat adu tes yang sudah na nopa baima godang mula akan mengajuan dokon mupak kita lutuk manang sesa gadugaru yang gorumay kon hokdo di perbatuna muba pe ada nong buruk alang naro air baru yang gosopa ikon hokdo di amatan nomor 2 di bata atau bay magodang sopay. Lihat gabe lihat horas adong hatan nama dua nama dok binuat tanu lihat hingga metong binaik ngapasu amin ang mga lihat amat tadi batama nama masuk-masuk baik makota lihat. Bersopatu adapun di Pangulen Huria Baidamang ma Sombama Jahuba
anak toron nabi adong hatan nama tuan nama dok diluat mapanguhatan laho yang nani muel tio bae ma dihami gotang hasatan laos padumu matu si tio mata nomor 2 di bata didingkan di basana dot asini rohana di hari sadarion marlas roha hita imanang majalo pasu-pasu parsaribeon di anak nami do di parumain nami di batik kanon adong do di batu pahami son uning-uningan imana batu duo di las rohanami di baik kami ber raja nami dia musitun na torok dang alani hadongon nami manang na haulion ni pabahinan nami ala ope wek kami asa taride dulu di las rohan nami para sadarion asa matangyak kita to mata nomor 2 di bata asang gieton tutu boyon marurat tuturu marbuluk tugijang mardaka tu siamu mardaka tu hapirang imana batuduhon asang giat boyo mardala tudolok madapot ay natio lau tuturuang madapot apa bagai nalomak sanggia parhidienon tangyang tato matano martua di bata asang giat mau si torok pinopar si dapotan pasariat tudolok tuturuan sisa dauluan ima adorang si doktori hami uning-uning amui parung gude bang majo dang dapo ade parung gude sajur mula topa namar mula do nadenggan mar mula do lauli ala di batado si topa saluhna bae ma godang mula-mulai ibantu to lau marmula kami lau manotor perjuluma kami marsopa ala di bata ada sopaon bae magodang sopa tulamata nomor 2 di bata tutu di baik kamu sobat kecamatan Batu di Bata alana Raja Do panuturi Raja Do paduhan nauli dadengan di Laut Sadarion bae magodak soba kecamatan Raja naliat nalulu la padumuma tu si juara natoro dibuat tano liat mabay pinggap pasu naing mahami mga liat tuhat tadi watama nama masu-masu bae ma godang liati
perjuangan nami. Balmajo idena ideum masabil anak kokido hamorau diau.
siya kita. Dus marwata tapasama tu buruta deh. Gabi. Dia muna baru nami bere ibebere nami. Sila isabungan dohot. Terlumubi dia pala bona sudah sinurat. Pasatay partikin to muna. Asisada tortor ida di nama muhay ulota. Dodo kami manlas ni roha. Iba siala pamatu-matuon ni ilang napodo doho para maniwe bata tikion. Ima siala pamatu-matuon siya bagas ni loro di tuata marike pastor tanakin. Jadi ima inang napodo doho para maniwe. Ima baka mutuk kok di nalati sudu-sudu di nagola ade. Ima buda di amatarakin. Adok ko hau bigay nakin ata di amata pastor nakin di garida. Lagi dakan yariram tu dakan dia tajau. Kamu dari siram, kamu nama tajau. Ade. Jadi tabuk rumah nur kebahagiaan ade. Bolo lato latar di si lato matu doro di kuat ade. Dari baca tikion, anggol mani na gul isi kola nama dok. Dari hormati guru sayangi teman. Dia boleh kita berkeluarga, hormati orang tua, sayangi saudara. Ade, jadi kalau sayangi suami lo, orang tua dari istri pasti istri menyayangi orang tua dari suami ade. Nggak sahat pamasun-masunmu perlu terbiasa sadarion, kaluhun mahita tong tupang gabi perforator. Kata dia tetap baik. Baik magodak mula-mulana, baik magodak sopana, baik godak sidiak-diakna, baik kami lau marsoba turajai. Padomu masude pitu magosina, saya nama tortora. Baik damu. Kita
terlumubi may tu inang naposo do tu among mo napatuduhon tari dia matutu iparbuy di tangan nami nung adiwek kamu marbunga-bunga dono nami ma lemak masilid juang lemak subinabuan tuktu dia pe mangalakas sa luhuna luju-luju ma nang pangomoan sa tari dia mamusay di tabay tuhat di hamuna sa gudang ma di padapotan ni Lasni Rohamui tari dia may didapat kami diari Sadaryon sanggia ma dia nakon di pahupui burjo marsikolah jala olong laulaun asang dia matutu pita-pita nami tamatano mertua di bata di ulaun na mangihut boy busay umuli benamu song na binamui bago na marhal to madiagatan di Rubian horas ma hula-hula sudi na madjakon tugabi na mahamu sudi buru nami bebere nami na bangalian siduk buti mahami di lasdurohan nami nung ni muna rumah kami mengulusi ima matabi-tabi Tuhan muna sa luhod na buru nami parmusin nami mangulus-ulus buru kami mahami bada mang musik na nakupartusi